İki önemli görüşme gerçekleştirdik. Hem yeni İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'yi hem de yeni Adalet ده Bakanı Sayın هفدیتنین Akın گرینگ Gürley'i مپیکانین makamlarında مهم برز مصطفى ziyaret چوچه ettik. هم آقان گلک İkisi مدید de önemli bir görüşmeydi هر açıkçası. دجی Ama جوینین şunun گرینگ altını بون çizmek لی ام دخوازم isterim. بالا بکشین سروی Özellikle یکی yargıya güven به تایباتی meselesinde باوریا به önemli bir, دارازه görev üstlenen Ee, Adalet Bakanı Sayın وزیر Akın, داده آقن گرلک و ارکاکا گرینگ ورگرتیا سرملی خود پیواجه اوی وزیرتیه دا beklenti içerisinde olduğumuzu مجرا گوت که هیوی مجوا زیده نه ولبه داره امن پیش را گشتی جید خوازم بین زمان وقت دست پیکه که ام ما گوت بلا افتشت ببه جبو وزارت داده جی ما گوت بلا وهابه براستی جی روی ولاتیان لوزارت داده بریارن دادگاه دستور دمن داوید ناین جیبجی کرن بریارن دادگاه اروپا ناین جیبجی کرن او دهیا مکا وسادا bu وزیر و هیویا که زیده را گشتی هیجوی به همان اوایی وزیر نفخه مصطفی چیفچیجی او دمن داویدا قیومی که هاتنه دانین جبوی وان هیویا که خلکی یا زیده ها که او بین گوهرتن من نیرینم خواه و فکرم خواه بیویرا پار وکر من هیوین جواکه گهاندن بیویرا پار وکر هم مجارا قیوم و هم جی پرسکره که لگرتی گهان و هم جی بریارن دادگاه مافن مروف اوروپای کناین جی بجی کرن و ده همان دمه دا جی بریارن دادگاه دستوره من نیرینم خواه اندوی واردا بیویرا پار وکر بوان را پار وکر هفدیتنه که گلکی برهمدار بو از دخوازم ویا که ببیجم از ویا که هیویدارم هر دو وزیر جی دوی دمه دا ده برپرسیاریا که بکفن سر ملی خواه با آوه که هری باش بجی بینن ما اتمسفره که وها دید از سپاسیا حمیان دیکم ریام حمیا وکری به Değerli basın emekçileri, برز کتکارن مدیای evet değerli basın emekçileri, برز کتکارن مدیای teşekkür اجی ediyorum. سپاسیاوات کم İki önemli ما دو bakanlık ve kendileriyle جج وزارت گرینگ را ما دو هفدیتنین گرینگ کرن نو دست به ارکا خواه کرن برای وزارت نفخه و وزارت داده دناف پیواجوی ده هفدیتنین مبان را دوام دکرن و شورین ما هبون ام نهات ما گوت ام ببجن سر خیره با او سردان جبوی بو یک جی جبر پیواجوی و او دولت حقوقی و عدالت و یا سایان یا هیوین را گشتین دوی واری دا ما گهاندن وانا هون دزانن بنگه و آرمانجا پیواجوی آشتیه yani o şart aştiye jî adalet e. Ji bo aştiya mayinde peyvîstî bi adaletê heye. Ji bo ku hemû civak bê cudakarî bigêje aştiye peyvîstî bi dadmendiye bi adaletê heye. Hem cîbicîkirina yasayê hem derxistina van yasayê nî û hem jî piştî derxistina van yasayan fonksiyona kewayê girîng heye di vî warî da. Ji bo cîbicîkirina wan yasayan em dizanin ku va çiqas bilez bo van tiştan pêwîst e em ji ra giştî ra dibêjin ji bo aştî adalet û ewlehiyê ev سه گوشه دا وزارت نفخه و وزارت عدالت الجهه کی گرینگ د سکرین دوان هر سه واراندا د ناو پیواژو دا برپرسیار و ارکن وان آلیرا گشتی و نزدیک و تن شوپاندن ام جی دربار خواتین کته کرند ما زانیاری ورگرتن پیشنیار ما هبون ما پیشنیار خو گهاندن وانا adalet bengaha aştiye ve yek şartın demokrasiye.